Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ade bebe men tikudinna mi baddal kolli miyado tikudinna wara muhimmu ecce kiyaden wege tikudin Ramadan mohuge rodata hifa mihar mi wani rodamas nimi Eida baddal fe ehnoto huriha kudinna bes Eid mubarak. Ade huriha kudin bes roda mohuge roda hifafa Eid duwahuge Eid namadu kurin zakan fituru zakat ne jehe waha kadwahan ehnoto fituru zakata ki ei muslimun roda mohu ehifa rodata e rodata ka unikan anna kankan kurevunima ei nuba wahake dekunas ves ko samade kurefi names e roda rangalu kurumattaka tohir kurumattaka Allah subhanahu wa taala khandalu wafa wacce fituru zakat neruma ki ei faqirunna denje hecce miskinunna emihunna kiyumege gotun emihunna ves Eid duwahuka ufawerkan genestinumo goton emihunna ecce dinumo goton emima roda mahu ge roda nimmafa nerenje hecce fituru zakataki Eid namaz ge kurin neru wajib wane bebe atugam yeti koche kan tikotinna enge tevves kujjaka faharika nengi dane mi mudde miyakkiyane muddu nabi sallallahu alaihi wasallam rasul sallallahu alaihi wasallam zamanuga minakiran gengolono ecce muddaki ei miharuga amuko minakiran benu qurani kiloin ecce balani nota diya ecce vecce kamuga wanama literun ehem balani e zamanuga ecce minakiran gengonni meshakuran gengonni migota hunne ecce mi muddu miyevre adi e boduko miyevre boduko hunne ecce so'e kiyani ei mige hataru etige minwaru mige echeki mi rasul mi echeki mi sida rasulullah sallallahu alaihi wasallam zamanuga gengono e mudda evvara e minganda hedifawa ecche miharu hedifawa ecche miti hedifa mihar mi wani tinu wara richa hedifa miti hama meshakuran e benu kura ecche mige hataru eccha wawara amuko era shike bayaku kaambon gengule magando taketin mi zakat nerenje heni miskinna faqirunna dinumattaka ei agunmenna miharu tikudinna veskinan adui veni ei 2.5 kilo eha ware ehmima bebe miyad miloni tikudinna dakkadan migen hataru eti elima so'igge min warwani mi muddaki mi waragina ehinkangume spenu kuren rasul sallallahu alaihi wasallam wudu kurevviru mi ige minwara fengalafa mige e fude minwaru ekale fanu furi hame wudu kuravwa kamugavi komekas miharo hinga bebeyaki tikudin badadama mige hataru eti hando mihiri hando mige hataru muddu elima kitha varitto barudanu ga hunnani nuwata e kiha baavaritto badadama hinga miharo ehemve tikudina kira mattaka bebe miyati kiruma beenun kuraache mitan kole kurige gota beenun kurevecche migen eha faseha nufenidana tikudinna mige kotalu eduwadan jehene eduwadima barudan fennani den mieti miharu amako digital nuata kirangen goleche mieti amako mihunge barudan badan beenun kurani weight badan beenun kurani ehemima handu eha barunuma faharika migen sida mige mati kotalu behettias wes e barudan nudakka fan ehemve deti bebe mi beenun kurani ehemima miharu hinga huriha kudin ves paladan handu elima kiha varetto hunnani ehi zakata nerenje he minwaru mi kan engi fonnan jehne huriha kudinna ves ei miharu kina kudinna kannenge zakatul fitr nere kam evves nuwata bappa me mamma me dakka kam evves nuwata dakkan jehe kam ecche kam es bodu vies ves e kude rusure mamma me kan kurate ehve bebe beenum ve tikudinna kiyaden zakatul fitr mi nereni kihine kongotakkam rasul sallallahu alaihi wasallam ga neruni kiha warekkan dakkalten ehmema miharu bebe mi tikudinna dakkade dene handu mi amuko kaangen gole aadaage handu mige tikudinna vesengene mige mi meshakuran beenun kura ecche vima min kurangen gole ecche vima miyage eki vecchi helima eki barudan hunnani mi levella misalaka fugalafkum gawanama fusha handula barudan tafatwane ehmima mi eloni kitageti kiteti mi eloni hamza
eke mige fo hataru eti alanje hene ehem wima ekati bebe miyali devane eti alama devane eti mi devane eti miyani 2 miharu kotaluga babaru wejje no miharu timwane eti bebe miyalani tikudin engete rajyeka ves kuriga handu echihi minan gengolonai coachekka lahi kiyadu ahante ves waraka lahi ves kiyane adi e num ves min kuran eru gengono adu ba echi ves kiyane adi nun ehen min kuruma eki echi ves peenun ko february miharu beenun ukura echevima faharika nengi dane ehme mihar meli kita muddu mieloni tine 3 mieloni mi emme fahu muddu mihar bebe mielani mi muddu alafa mige barudam baladane kihaware tahama macca furevara aladane aladafa mihar mieti bala horiha ko mes richa mihar hatare mieloni 4 emima 4 elunima hunnani kotaluga mihiri tikudinna fenen rangala fenen nota mihiri kotaluga hunnane waru den hinga barudam baladama furutama bebe tikudinna mige barudam dakkadeveto badana mi kurige muskuli wattara kiran beenun kure vecche miharu miyati baruda hamza badada fa munefana kiha hisabe gaini baruda 4 detere komeswara kamihiri fenna ei 4 mi diliyevi faden edetere meduga innani edi 1 line ei 3 ehmi meeti minnani 2 3 adetere meduga ehmi mei 2.5 ehavaru gaagandaka ehmima 2.5 ehavaru gaagandaka waani hama eki echhige gotun tafat vedana ade eki handu ves mige min kura iru faharika hama kuda point ge tafate gatu vedane 2.5 avre gina ves vedane nuata kuda tan kole madu ves vedane eme migen midakkali den bebe bandana tiriga mihira digital kom mi mesha kuraetin dakkale vetu miti ha barunum wima barunun ecce faharika nudakkafane ekamu bahattadima fennane 2.4 kg miyeri ehmima mige mihiri 2.4 kg miwattaruge handulon ehmime yakinum ves 2.5 nuata 2.5 kg nerunima eti zakat dakkanje hevadu maru madu nuwe barabara dekkifa adi bay wattaruge hure 2.6 ves 7 ves ehemve emme rangal gotekkamuga baygil ven vidanwani 3 kg nereshe 3 kg deshe eru yaginum vesun e maden nuwane adi turwa ba eru sodakate gotuke wane ehma bebe huriha ko dinna ves dakal den benum vi mi muddu mi ki kura echekkan mige hataru muddaki ei so'i mige hataru etige minwaru ei zakatul fitra dakkan jehewaru ehem wima huriha ko dinna ves miharu mikan engene kama umeedu koran jazakumullahu khairan adives wakvelum korin bebe tiemme ha ko dinna eiduge tahniya aris kuran eidu mubarak taqabbalallahu minna wa minkum bajjaveri ufaveri idakage demun bebe menti ko dinna wakivelan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh